Ibihe byiza kuri mwe mudukurikira ni Discover Magic TV, twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose. Twarabibabwiye tunabisubiramo, umunsi wari uyu nguyu. Ikipe ya PRFC ikaba imaze kwirukana abakinnyi 12 biyongeraho uwitwa Juma Nizeyimana. Uyu nguyu we wamaze guhabwa release leta. Ikipe ya PRFC ikaba yaheruka gukora ibi bintu 2016 mu 2018 murabyibuka, ubwo yirukanaga abantu barimo nka Kimenyi Yves, Rugwiro Herve, Mugiraneza Jean Baptiste Migi. Abakinnyi benshi icyo gihe bari birukanye abakinnyi 16 bose. Kuri ubu rero birukanye abakinnyi 12 bagomba kwiyongeraho uwitwa Nizeyimana Juma. Umukinnyi wa mbere wirukanywe nkuko twabibabwiye ni Manishimwe Djabel. Manishimwe Djabel akaba amaze kuba ahabwa iretre imusezerera mu ikipe ya PRFC. Yari kapiteni w'iyi kipe, akaba rero agomba kuba nawe ajya kwishakira ikipe. Hanyuma undi ni uyu musore, muramwibuka ko yari yasinyiye ikipe ya PRFC avuye muri Rayon Sport, ndetse habayemo n'amaguyi nyinshi bavuga ati agiye muri Gor Mahia, bandi bati uyu musore ashaka kuba afite ibindi ariko birangira ubuyobozi bwa Gor Mahia buje mu Rwanda buranamusinyisha bunishyura Rayon Sport amasezerano y'umwaka umwe yarasigaje, ariko birangira uyu musore bigaragaye ko ari APR yari yishyibye byose ibinyujije muri CEO wa Gor Mahia. Uyu nguyu wanageze muri Gor Mahia agahita yirukanwa kuri iyi mirimo. Blaise Itangishaka n'undi musore ikipe ya APR yirukanye yaramazemo igihe kinini cyane. Uyu nguyu yagezemo mu gihe cya Rwatubyaye Abdul ba Emery Bayisenge, uyu nawe akaba amaze gusezererwa. Rwabuhihi Aime Placide ni umusore wageze muri PRFC avuye muri Kiyovu Sport, nawe akaba amaze gusezererwa. Uyu muhungu wa Muzehe Rwabuhihi Innocent akaba yaramaze imyaka 3 muri PRFC, yarafite umwaka umwe w'amasezerano. Ishimwe Fisto ni umusore wavuye mu ikipe ya Marine Football Club, nawe akaba asezerewe muri PRFC. Ndikumana Fabio, uyu nguyu ni gapapu y'umwaka ushize transferi, akaba yari yapapuye ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport amaze kumvikana na Musanze yuko uyu musore agomba kuyisinyira, birangira ikipe ya PRFC bateye gapapo iba mutwara uyu musore, hanyuma itanga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu musore rero mu kwezi kwa mbere akaba yatijwe mu ikipe ya Marine Football Club, ariko ikipe ya APR ikaba imusezereye. Undi ni Nsanzimfura Kedi, nawe wari wavuye muri Kiyovu Sport mu myaka 3 ishize. Hanyuma uyu musore akaba yaranateje saga, murabyibuka Kiyovu Sport ikaza no guhabwa uwitwa Ndayishimiye Thierry kugira ngo bibe nk'impozamarira. Hanyuma rero uyu musore bikaba birangiye nawe yirukanywe nyuma yo kugenda agaragaza ikinyabupfura gike muri ikipe ya PRFC. Bikaba birangiye rero ahawe release leta. Mugisha Bonheur Casemiro, uyu nguyu biravuga ko afite amakipe yo kujya hanze muri CS Sfaxien, ariko ntago birarangira. Uyu nawe akaba asohotse ku rutonde PRFC irekuye. Mugunga Yves, uyu nguyu bamutije mu ikipe ya Mukura Victory Sport, ariko nubwo bamutije umwaka umwe azava muri Mukura yasoje amasezerano. Bivuze ko nawe ari nk'ahari kumwirukana kuko nta projet APR imufiteho. Ni umusore uzajya muri Mukura agakina umwaka umwe w'amasezerano yarasigaje muri APR, ubundi akaba ararangiye. Bivuze ko azaba yemerewe kwishakira indi kipe. Ishimwe Aniseti nawe n'undi musore watijwe muri Mukura Victory Sport, uyu nguyu nawe akaba asigaje umwaka umwe ku masezerano. Umusore wifujwe ndetse nawe ubwe yifuza gusinyira Rayon Sport, ndetse twarabibabwiye ko yagaragaye ku biro bya Rayon Sport inshuro 3 mu bihe bitandukanye, arimo abwira ikipe ati nyamuneka mwansinyishije muri Murera, ariko birangiye ikipe ya APR nawe imwohereje ihuye. Ndayishimiye Dieudonné ni umusore bari bakuye mu ikipe ya Muhanga, uyu nguyu yaramazemo imyaka 2 akaba nawe arekuwe arigendeye. Hanyuma Nizeyimana Juma nkuko twabibabwiye yavuye muri Kiyovu Sport mu myaka 3 ishize. Uyu nguyu yari umusore wari uri muri Kiyovu Sport mu winga mwiza cyane, yatsinze ibitego 13 muri shampiyona y'u Rwanda, ariko yageze muri APR kubona umwanya biranga neza kugeza naho agaragaje umubyibuho ukabije. Kuri ubu rero Juma nawe akaba yarahawe release leta, ndetse bikavuga ko ashobora kuba yakwigira mu ikipe ya Kiyovu Sport. Undi ni Uwiduhaye Abubakari, akaba ari umusore ikipe ya APR yari yakuye muri Police Football Club, umusore ukiri muto cyane, ariko amakuru akavuga ko uyu musore yari yaje muri APR kuri deal yuko yari afite imvune ikomeye, akaba yari yasinyiye APR kugira ngo ibashe kumuvuza. Bikaba byari byarakozwe na bamwe mu bayobozi ba PRFC nyine bari bagiriye umwana impuhwe, bakaba batireka tumusinyishe aze tumuvuze nk'umukinnyi wacu, ariko ari
ari deal yo kumuvuza, nitumara kumuvuza tuzamurekure yigendere. Uyu nawe rero akaba amaze kwirukanwa. Ngibyo rero iby'aba bakinnyi bagera kuri 13 bagomba kuba basohoka muri APR FC, birukanywe muri APR FC. Bakaba rero ari abakinnyi ubwo nyine bagomba kubisikana n'abanyamahanga bagera kuri 7 ikipe ya APR imaze gusinyisha, barimo nk'umunyanigeria witwa Victor Mbeuma, akaba harimo umunyakameroni w'umwataka, harimo kandi uwitwa Tadeo Luwanga n'umugande, akaza Nshimirimana Ismail Pichu, hakaza kandi Ndikumana Dani, hakaza umusore witwa ni umunya Congo Brazzaville w'umuzamu, akaba yitwa Pavel. Uyu nguyu nawe wamaze gusinyira ikipe ya APR FC. Hari abavugwa bashobora gusinya barimo nka Bigirimana Abedi ndetse n'abandi banyakameroni batandukanye bagomba kwinjira muri iyi kipe ya APR FC, ndetse n'abakinnyi b'abanyarwanda bamwe bavugwa bashobora gusinyira ikipe barimo nka rutahizamu w'ikipe ya polisi, akaba ari Mugisha Didier. Aba bose rero bakaba ari abakinnyi APR FC ishaka kuzakoresha kugira ngo irebe ko yajya mu matsinda ya CAF Champions League izitabira umwaka utaha. So ngibyo rero muri APR FC nuko bihagaze. Ubwo ngubwo ni ugukomeza tukareba uko ibintu bimeze. Mu gihe Rayon Sport yamaze kubisinyisha Bugingo Hakim ni umusore w'umunyarwanda wakiniye amakipe atandukanye arimo nka Rwamagana City, akaba yaranyuze mu isonga, kuri ubu akaba yakiniraga ikipe ya Gasogi United, akina ku ruhande rw'ibumoso inyuma nka myugariro. Akaba rero uyu musore tayari yamaze kuba yerekanwa mu ikipe ya Rayon Sport Football Club. Akaba rero ari ibyo ngibyo twaba tugarutseho kuri uyu mugoroba, nizo update zikomeje kuba zimanuka muri Rwanda football cyangwa se mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ibindi tukaza kuba tubibagezaho mu biganiro byacu biza gukurikira, ariko 13 bakaba bamaze kwirukanwa muri APR FC.